Maşallah, tuğanlar qo'chqorlarning qorozlari keltirdi negizdan buguncha. Buyoqdan bir sira sizlarga yaxshi so'g'imga, hudga qo'chqorlarni tartib ko'rsatamiz sizlarga. Bu yerda so'g'imga yaxshi qo'chqorlar bor ekanda. Bir birashka. Buni qanchadan bag'iltat aka? Qanchadan bag'iltat? 23'ten okşaydı. 23'ten de işte. 23? 23'ten bag'il bo'lyaptir. Naukam qarab turibdi. Bularni o'ta so'lin qilib bag'il qo'yibdir. Üstü polyamda aytganda. Qo'chqorlar ekan. Mana bu yerda dag'i elning bari tangalib qarayotadi. Bu sizdan baka? Qanchadan? 40 mingden. 40 mingdan deydi bu. Bular bo'z baka? Yaş koylar var, boz. Yoshlari qanday? Yaşlar 2-4 kişi aslında. 40 mingdan. Bir öykü var 6 kişiden. Bir öykü var 6 kişiden deydi. Hop traka bazan ötürsünə. Var qoylar ekan. Qaraş. Nomerde ayıp koyun nomerde. Mayli aka nomerni aytib qo'ying aka. 704 menen. 704 menen. 01 01 18 17. 18 17 Tuşakama hayırlı öğretmenler. Daha başka da koylar var ha. Daha başka koylardan türü var dedi. Sağlık paylaş öğretmenler. Ecektan bir sıra daha gelelçe. Bunlar kimden kan aka? Joğuk akalar. Tamaşa kılıp görüp açıptır. Mına jerde dagı mындай сұраған кичинераак козулар сұраған акалар көп да негизичи. Ошолорго мыналарды көрсөтөлү. Канчадан экен ака? 16. дейт. Азыр орто эти бар экен. Дагы алып кирип баксаңыздар болот. Сонун чыгат өзүчү. Анан мына жерде кайсы баа болот ака? Баа боло элек. Баа боло элек. Канчадан ака? 20да. 20 миңден дейт ака. Козу. Аркы 2 тиш, мыналар козу дейт, 20 миңден дейт. Сонун багып турду акам дагычы. Доктор ака базар өтөсүнө. Секин мынаны көрүп атат. 14'e veriyorum. 14 берем. Onlar Kuday'ın zararı. Erkek жигит ака? Ha? Erkek жигит деген. Erkek git. Ооба. Жаңы çıktın mı? Ооба. 14'e veriyorum. 14 берем дейт. Vermeyin tamam mı? Daniyar degen akam. Göre uçun ne? 13 Данияр деген акама бербейт дейт. Мына жерде офтун бабы болду окшойт, помоюмчу. Бул бабы болду ака? Канча кайсыга берди? Жоопшубу? 20'dan. 20 tegiz 20'dan. Tegiz 20'dan berip attır akam. Siz kançadan da atasız? 25'ten de otar. 25'ten de attır. Biroq жақсы da berip koysiz aka. Mayli bazarыңыздарды берсин ha. Жақсы soda kılırыңızдар. Mına жерден дагы мыналар тартып көрсөтөлү эми. Канчадан экен aka булар? 20 ming. 20 миң дейт. Наркылар үчүн. Алар деле 20'dan бизе. 25 ming. Алар 25'ten дейт. Чоңдор экен алар ha. Maşallah. Bazarыңыздарды берсин акалар. Bunlar çoğunlar ekan negizичи. Mına жерде пачкалар турат экен. Канчадан экен ака? 20 миңден кам бар дейт акамчы. Бул жакта дагы бир пачка алып байлап коюп тур го. Булар кимден экен ака? Сизденби? Канчадан? 19 миңден дейт. Эң базардын арзаны эле сиз болот окшойсуз ака. Arzan жақыны қылып айтып. Арзан, жақыны қылып, оңдоп, егерге отырып айтып атат экен акамчы. Соны кылып айтып атат экен. Жайында. Еттер дагы алып кирип бакса болот да буна. Дәлші бақат. Дагы дальше бага берсе болот дейт. Өтө мындай орто эти бар экен да. Көп турабы базарды берсин а. Секин бир четтен дагы биякты тартып көрсөтөлү эми. Бияк Кочкор базар негизичи. Мына жерде баа болот окшойт. 9'ları da kaç? Кайсы баа болот ака? Yamak koşası yani. Vereyim. Канча берет? 39. Vereyim endi. 40'a барып калып атат дейт. Hacıke. Мына жерден дагы бир сыра тартып көрсөтөлү. Канчадан экен? 15 миңден кем бар дейт. Булар дагы алып кирип бакса болот экен да булар да. Орто эти бар экен а. Орто эти бар экен. Дагы алып кирип бакса болот буганар. Базарды жакшылап көрүңүздөр. Если багам деп ниет кылып жүргөн болсоңуздар, алып бага берсеңиздер болот. Жазга чейинчи. Канчадан экен ака? 17 ming so'mdan ekan. 17 миң сомдон дейт. Жакын эле айтып койду окшойт акам делечи. Өтө сонун болчу. Мына. Козулар да булар делечи. Отура базарды берсин а. Жакта мына укалары
Bir korunu kırma oturadi. Qanchadan ekan ukam? 18.700'den satıladi. 18.700'den ha? 18.700'den eko satılıptır. Öte son bağ oldu biroga. Maşallah göz tiybesin. Mına jerde dagı sonu kılıp baylap koyup turgan. Bunlar kimden? Sizden mi aka? Bunlar kimden ekan? Sizden mi aka? Qanchadan? Optum mu? Ova. Optum 25'ten. Optum 25 milyon deydi. Ha, birden alsaçı. Qandaq Sağım da 25'ten. adam dele 25'ten kam var deydi. Sekin Tutkanda men de 64'e satmagan oydu sattım. Pazarda bu. 64'e satmadım. qancha bertasiz siz? 16 ming so'm beradi. 16 siz qancha sotasiz? Ben aytelek dedim. Ya aytala ekan. 16 ming so'm berib ataptır. 17 mingga satmay qo'ygan deydi. Kaç beramiz dedi. Samsa'ya çıkamız mı? Qanchadan aka bularınız? Satıldı 18'in. 18 mingden satıldı deydi akamchi. Oyda hala gence çıkar. Biz onu gidiyor. Yaxshi satılıp tur biroqchi. 5 kasım. Va bir chetdan tartib ko'rsatadi. Elning bari bozorda. Har 3 qadam sayin ele savdo bo'lib turganlar. O'ta soni O'zbekistonga ko'proq tartib bizdenchi. O'shaning uchun savdo bo'ldi. Mana bu yerda bo'lgan o'xshaydi. Bu jig'ilib qoldi. Tağımla çoğun qo'chqorlarning bahasini bilelim tuğanlar. Qanchadan ekan aka? 30 mingdan kam. 30 mingdan yoshlar qanday? 2 tish. 30 mingdan kam var. Yoshlari 2 tishgan. Rosa sovuqqa so'ngan bular. Qut qolsa-da bo'laveradi-da turadi. Je to'lqali sovuqmi? Sovuqmi? To'lqali sovuqmi dedi akamchi. O'ta so'ni qo'chqorlar ekan negizchi. Ha bir chetda navkamni nimalarini ko'raylik qo'chqorlarnichi. Ya qanchadan ekan ukam? 24 yoshlar qanday? 2 tishlar 24 mingdan deydi. O'ta sonda ekan biroga. Maşallah. Pazar jaman qiziq bo'ldi qo'y. Bu cho'ng qancha ekan? 35 ming. 35 ming deyapti akamchi. 2 tish ekan. Narx maydalanishcha? Bular 20 dan qo'zlar, so'yishlar. Ular 20 dan so'yishlar deydi. O'zini ham bir olib qo'ying o'zini aka. Qanchadan aka? 25 dan. 25 mingdan deydi. O'ta soni nimalar ekan? Nakamdan qo'chqorlar ekan. Toza mı? Kaçtan qo'chqorlar? Toza qashdan qo'chqorlar ekanda. U sizdanmi aka? Ha, şu baladan. Shu boladan deydi. Shu do'st bo'layotgan. Yaxshi dikan bala. Shu dehqon bola deydi. Assalomu alaykum deydi. Bir chetda navi jaqda dag'i yaxshi qo'chqorlar bor ekan negizichi. Bular Bishkek paroda o'xshaydi to'mayinchi. Borib esidan yaxshi ma'lumotlarni olib beraylikchi. Ya qanchadan ekan aka? 35 mingdan. 35 ming. Parodasi qanday bularning? Bishkek emasmi? Eksi yo, bilmem qandayligini. Qanday ekanini bilmayman deb. Biroq Bishkekka o'xshashganda negizichi. Yoshlari qanday? 4 tish, 6 tishlar ekan. Qutdan chiqib qolganlarmi, chiqqanlari emasmi, biroq bilmayman. Qutlar o'sib ketdi. Bular bag'ilgan ekan negizichi. Mana bir chetdan dag'i tartib ko'rsatadi. Bu yoqda dag'i cho'ng qo'chqorlar bir pachka qilib tizib qo'yibdir. Ularning da balarini bilib beraylikchi. Aka sizdanmi aka? Qanchadan? 40 dan. Yoshlari qanday? 2 tish 4 tish. 2 tish 4 tish ekan. O'ta soni qo'chqorlar ekan. To'g'anlarni ko'ringizlar, o'zingizlar 40 ming so'mdan 2 tish 4 tish. Bo'pti aka, bozorni bersin. Mana yerda manalarni elning barin qanqaldirib topganlar. Bu qancha ekan aka? 100 deydi. Yoshi qanday? Qo'zi. Qo'zi. Qo'zi 100 deydi. Navi var, o'zincha bir bo'lakcha parodadan o'xshaydi. Bular qanchadan ekan aka? 250. Nashlari? Narxi-chi? 200. Bunisi 250. Bunisi 200 deydi. Parodalar qanday? Elita, Araşan. Elita Arashan deydi. Tip Alato'ga barda qilqila o'shanda? Yo, Araşan da. Arashanmi? Ha, eko'liklar istenda. Oha. O'zinchalar bir magazin o. 34. Pul 34 ming deydi. Yosh qanday? 6 tish deydi. 34 ming so'm pul o'tadi deydi. Ha bir chetdan ko'raylik. Mana kimdan sizdan baba? Qancha ekan? 25 dan deydi. Yoshlarichi? Qo'zlardan
25 mingden net kozlar ekan. Mına jerde daha çoğun uçkurlara geldik. Qanchadan ekan aka? Qanchadan? 35'ten. 35'ten. Yaşlarıçı? 2-4. 2-4 deydi. 35 ming so'mdan bo'ldi ekan. Assalomu alaykum. Qo'chqor 40 ming deydi akamchi. Yashi qanday? Yashi 2 tish ekan jonivornichi. O'ta sonli ekanda. Bunavi